Stuck bro, stuck bro, stuck bro, mantap bro. Dimajari lagi bro. Ya lanjut. Wih, babon. Bro, babon lagi. Mantap bro, lanjut. Stuck bro, stuck bro. Bro, stuck bro. Cuman bro, 3 jari bro. Wih, Bro, mantap bro. Ini dimajari lagi bro. Oke lanjut. Bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mas Pangkesing. Hari ini kita mau rencana memancing lagi Mas Bro. Mancing kali depannya mau diteruskan pokok bersama Mas Bro. Sama kita ngobrol dulu Mas Bro. Ini pada Mas Bro bilang kali ini memaklumi Indonesia Mas Bro, oke langsung menuju ke lokasi saja Mas Bro. Mas Bro, kita langsung saja mancing Mas Bro. Kita udah di lokasi Mas Bro. Mas Bro, kita menggunakan umpan pelet Mas Bro, campur roti Mas Bro. Dapat ikan Mas Bro. Mas Bro, Lampungnya Mas Bro, langsung Mas Bro. Strike bro, strike bro. Nila bro, 2 jari bro. Kita kumpulin dulu bro, mantap lanjut bro. Ngopi bro, kedatangan teman baru bro ini bro. Baru bangun tidur.
Lihat mas bro, langsung mas bro. Yo, stuck bro. Stuck bro. Stuck bro. Gila bro. Lanjut mas bro. Yo, stuck bro. Tuh bro, stuck langsung bro. Stuck bro. Bro. Wah, mantep. Cuma jari lok bro. Dari 2 tahun lagi mas bro. Yo lanjut. Tinggal pelampung saya mas bro. Tuh, goyang. Yo, strike pas bro. Wuih. Wuih. Corannya ini aduh nggak tahu coran apa ini. Coran namanya. 2.500-an mas bro. Kalau di kampung mas bro. Oke mas bro, lanjut yo mas bro. Mas bro. Bro. Cuman bro, 3 jari bro. Bro, Mantap bro. bro. Ini cuma jari lagi bro. Oke lanjut. Bungkus. Langsung disikat mas bro. Lampung baru turun langsung masuk aja mas bro. Delep. Serutut. Ya mas bro. Lampung saya mas bro. Ini tuh goyang tuh. Cus, strike bro. Wah, saya dapatnya kecil mas bro, tapi lumayan mas bro. 2 jari. Nah lanjut. Lihat mas bro tuh. Yes, strike lagi mas bro. Oh dia gede-gede terus bro. Oh dia cilik-cilik bro. Mantap bro. Lanjut bungkus yo. Lampunya mas bro langsung joget-joget. Weh. Burung tak sedal. Orang benar. Strike bro, gede bro. Mau diberita. Channel karet bro, aduh ikannya ke channel karet kasihan mas bro, aduh ikannya mas bro channel karet. Aduh, pakai gelang mas bro, aneh ini. Aduh, ini pakai kalung mas bro ikannya mas bro. Oke lanjut bungkus. Layu ini. Ya mas bro, pelampungnya bro, deleng bro, alah manggut. Kena terus bro. Iya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sur mata kaji ke jarake, mata kaji dadi iwak. Semua strike. Langsung bro. Strike bro. Strike mana bro? Bro malah. Bro, lagi bro. 5 Gila jari mas bro. bro, 5 jari 5 tuh. jarian tuh. 2 tahun lagi mas bro. Yo lanjut, bungkus.
Strike lagi bro, waduh, strike terus bro ini orang bro. Ya kecil nggak apa-apa. Aduh, ternyata ini mukanya kena air nila. Mantap mas bro, pakai kuah mas bro, lanjut bungkus. Strike lagi mas bro, ramai mas bro hari ini, ayo mas bro lanjut. Banyak pelet mas bro, kita campur dengan roti mas bro. Strike lagi mas bro, aduh kecil, rilis aja rilis. Jam makanya Nah dirilis mas bro langsung. Strike bro. Wah kecil mas bro, kita rilis aja langsung mas bro, kecil. Rilis. Strike lagi bro, gede bro, waduh, dapatnya gede terus, waduh, dan mas bro, sampai kejar mas bro. Lanjut. Apa mas bro? Strike apa mas bro? Lanjut, bungkus. Strike lagi mas bro. Wah, kecekrik bro. Aduh. Lanjut, bungkus. Strike bro, mantap bro. Ya lanjut. Babon. Mantap bro, lanjut bungkus. Mantap. Cilik sebelah tuh. Rilis lagi. Oke mas bro, berhubung waktu sudah siang mas bro, kita akhiri mancing hari ini mas bro. Salam jalan melengkung, salam satu hobi mas bro.
Yang belum subscribe silahkan subscribe mas bro, dengan tombol loncengnya juga mas bro, jangan lupa mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.